bang. Ini dah tonton. Syukur. Tur ঘৰটো ইয়াতে এই ইয়াতে ডাক নম্বৰ মাটামাটি জন্ম ইয়াতে যুগেন্দা মোৰ লগতে আছে CM কৈ আছে যে যুগেন্দা কেনেকৈ একদম যে ফূৰ্তি নে বোলে একদম ফূৰ্তি বোলে মাইণ্ডছে আমাৰ MLA বিলাকৰ মোৰ তাতে আছে সেই লিষ্ট দিব কিমান কিমান এইটো মেনশ্যন কৰি ভিডিঅ' dong là ngành mà là bạn như là mấy phải lỡ lòng con đâu rồi là bạn ta sẽ nhìn kỹ bằng không Mongoli कैसा बसे मुस्लिम कैसा बसे engineer sendala nanti nó đông pin Tapi itu hulang halah bang saja. Wang lola. Dikong dobek nang ko lagi. Dikong mo wait kasar. Ano lo dikong kar. Kalau petang lampu satu. Minti puang. Interstate border Nagaland aduya hoy lapen Karbi Anglong aduya hoy laso aduya hoy along Karbi Anglong Autonomous Council along le laso along le along aron re pen ke duotum apanil tum Karbi Anglong Autonomous Council pen prabjin pen laso kapang thirji aphan laso lahaya dimlong nitum prabjin pen eviction ji aphan lahaya dimlong nitum akapre asayang dengki kimji aphansi ni Karbi Anglong Autonomous Council pen banglo la pen dak aron re pen ke do bang phuang phe tum phan ken tuning pelon tum dak bhari building dame ni tum eviction adlo pahino adlo la pen ke non tame pining dame dak don pharohini ra don thong kera truck abang phu ko hemna che kimlilo lahai tum phanil tum ko eviction ji pu ke cheng populo la sob dalang tum chi chini lo amala dake do tum hananda che dam lab lo hem chi pripon ermasi la sinon bang ke nil tum Karbi Anglong Autonomous Council pen dak angton laso fencing gi piya phansinil tum dak banduriwal ke kimje phansinil tum ke claim la pen ke dak natural boundary do langroi do laso langroi long banil tum Karbi Anglong Autonomous Council pen border pitching water resource department pen ke claim ponje phansinil tum la society deng claim ponji la pen ke dak Karbi Anglong Autonomous Council long revenue ke long ji apotha dak gudam thepu theta nason itum ke kimje phanil tum dak chisik ponlo pasi site gutianda banglo la penang paran tame forest department pen dak thengpi thengprang ke ponje phan Karbi Anglong Autonomous Council pen kachi sik sidang do border area la so protection je phan kerai kom je phan la so sayang dengsi nitum ke bang la pen ke dak
High Court case ki pido High Court case ki pita min tum lang erlo Karbi Anglong Autonomous Council pen lang pen silada bangge Karbi Anglong Autonomous Council long thang da latum pen approval of a pin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen lang tum thang alu of a pin pen silang dak pota pen duplicate pota olai lo lahai pen High Court ni tum hanang pulo Honorable High Court Judge pen nang pulo je dake hithiru trokang bong laso documents nang produce no laso pen silang tum final verdict pipo lasi laso teng pen tum Karbi Anglong Autonomous Council pen dame lahai puthak ni tum guti paperwork samkha ni tum ingcha paka pen ni tum dak kipi kapi je pansin tum claim pon bom no lasi aron re pen ke do tum phan edake prabjin pen dak okun ni tum eviction je pansin tum